Следу след пехотою по пыльной и мгле, так семейство святое и шло в Вифлеем. Я голубка Мария, Иосиф приёй, слали травы сухие, колючие сувой, и трапляли под ноги быльнёг крапива, шляху потемку довгі спочить не давав, степ не дав їм притулку, і вітер проймав, і няўтульна і мулка ночлегу няма. Так ішли яны ў вечнасць, ішлі як маглі, так ішлі насустрэчу нябеснай любві. Яны неслі пакору і ў сэрцах красу, прыйдзе ведалі скора у свет.